Kasang Voice of the People Party mentagasngi ka Hendro Torik ujalio arajar rapulai kala hiara chakasnang morsnai ko iniksnang kebetulan khapur ke Meghalaya bat ke Assam. Kajing semu juga dia kajing naik juga seng cepat morsnai kalau mat pensutu yakin nongrem juga seng bat kumjuru man penun khot syaga parti. Halo kanila pelong ya ke jalan apa ia morsnai kepada langlang ru UMLA juga nak celong ba adwat nongrum nanta UMLA juga mulai ba beras terwal marbanyang MLA juga maurang kenang ba hiving kaprang Jaski juga sang doktor kisingkan bat kiwe de. Hawa kana kana ke jalang oba aliwat nongrum ulah theteng kita ki bekwa buram bat ulang bagadi ke jingkwa buram kini ngalam baka sajat kari baka jat bendre bakam juru ke penjat kalawai jong kisamlah. Baik, hindo dem ki khmat banpek hatu kani ke dei go ke jingkala. Na kawai ke parti skoi ke parti kena jet tuan parti ke sana pide kawai ke parti. Dagat per election kelakin jo pat kelakin pi pas koi ka party na koi ka constituency sa koi ka constituency hato pat ba kani mo kadai kata ka chingkala na koi pi ba kani kambe ka chingkala kadai ka jing shet kala mentang nang ya ki isu koi na ki mat ka bare jong ki samla wow ka ti kwa buram ji ki brio lei mentala kenot sabar ke thol barden udah persang banpong alagi ya tak mersiam magelam kamersiam magelam kamor banlot siamlot korlot kidilot klonlot hinai kamersiam magelam kamor banayot aitilot namta jongki kamanta bananta kalawai jo kilomdir menta kilai krenlot namar kadau ka voice of the people party kandairu ka party of voice of the voiceless Kandairu ke parti jom itu banggan sur bangla banang syutur matang sang syutur lagi suki ki pulot santuai lagi seram ke por jom ki berpersekian suki teknologi senjor jom gajai beliau kadai nam lepai ba mat kada wi kaman berkento wi kaman berkenta ni wan taman pensai ngadaon ba arden na tuer kai ke por berki akan tro ka pen pai ni akal baik ni beliau ki banggan nomrem kanang rem ke jongki kita yang siap ni persang bantai rare bujongi hau mau siang ban scam ban skan kalori kilong din kiban saka pai ke kri borom menta ke kri borom kadai nama ke pencot yang ke pemberiu kadai ke kwa borom pula san puai lagi sedang ki kwa tan ke borom balle mana kimsa mereka kena hidup besar bagi pada yang dia kena pilih senjor ke suki bakina eru kempre bakina ada kiwe kena bisa nama ke kuah burung baik ke kuah burung jam santuai tinggi senam yang kita kena bikmat kepada tan berkari brokoli jelasai nama ke kuah burung bujongki kepencot jadi kepateng mata balik kepateng kebanangwan boleh aku abang berkuta, dah kau pasai kelar ni kau berkeren, kau kau VVP, ngelong tere kau burung, warna mai kau burung lagi, kau sarkar MDU tu, pilih kau jom ketong kau balik kendi wan, pilih kau wan bakat tu di kau, semua pilih kau burung, tambah ni kau abang tang kani kau lagi kau batikna kalau tang kani. Wat memlekai ya kalawai jongki sama dari ni kepating jongki sama tiba mentah siapa beri ke burung tambah kita mailat memlekai ya kalawai ke jongki kita persambal ke menuju collection pada kita buat apa ke manifesto bakamat ke bakong sanduk kadai ya ke reservation policy kita buat cibat kepada border kepada kawai kepada kimat hendai ke reservation policy kepada bakta jikun samla jangan ke pateng manta bade kalawai san puai tiligi sedang wilayah isya pada wilayah itu parok garu namar palai namar kita perat kemensiam kristan kemensiam jaga problem kemensiam jimburum minta jot jikun samla nilai yang Kristan lagi bicara pada pamarjan. Nilai yang Kristan lagi bicara yang pamarjan. Mat kedau kepada ba, ikuat percaya kenyapi. Kasih reservation policy kadai bawang nak tian paling outdated
kamlong pe kamsu dan kam pe thamayaka dan kam pe khmi badang kam pe thamayaka namat kadau ka moto kata gajin kamat kebala pen scam halo jemi kon ka VDP to revive ban penkim ban penki ban penkim to restore ban pene ban pensa but to transform Meghalaya kaumut ban penklador ya kari Meghalaya ya kajala Meghalaya nagbasniyo shagba ba shagba khamba shushu kata ginumla bele ban piwei rekat barkari brokoi ngin pen bahaya ka